Ri batsira Mafhungo SABC uva pano Glen Park Johannesburg 2. Mafhungo marwane nga shino Tshivenda Kea. We should seek a region in which people are able to freely move according to established principles, protocols and laws. President Bora Ramaphosa bakotaisa mbilaelo malugana na ndila ine badzulapo bonobva kha mangu mashango bafariwa ngayo. Is going to set the criminal process in motion. Komishini ya madlanga ikudovulela milandu ya buchinyi ra mabindu wa vundu la Northwest Bo Suleiman Karim. Why arrest? Why not ask me for a warning statement? Tsengo ya mrangaphanḓa wa lihoro la National Coloured Congress Bo Fadel Adams yo fhiriselwa phanḓa. Ndi madekwana ri batsira mafhungo fana kha SABC 2, SABC Plus na kha lehaye kha ri rothe. President Cyril Ramaphosa bakotaisa mbelelo dzavo malugana na ndila ine badzulapo bonobva kha mangu mashango bafariwa ngayo kha mashango alino dzingu vari chimo cha badzulapo bonobva kha mangu mashango chiteyo disa thoni khathihi na chifhinga cha u disedzulusa nga mashango alino dzingu la Tshipembe ha Afrika. President bari zwa mupfuluwo wa badzulapo ubva kha limwe shango uya kha limwe ndi khaedu khulwane kha lino dzingu ine bari itoda tshumisano vhukati ya mashango othe nga nnḓa izwo President Ramaphosa bakuitela khwelelo mashango ane aba miraḓo ya SADC uri a shumisane siani la u tandulula nyimelo dzine dza kombetshedza vhathu uri vha ṱutshele mashango avo baye kha maṅwe. As we work towards Vision 2050, we should seek a region in which people are able to freely move according to established principles, protocols and laws. This means that we must work together to address the conditions that drive migration. It's been a joy for me to go to Zimbabwe and find that there are people who speak the same language that I speak, Venda-speaking people. And I've been amazed, how did you get here? And they ask, how did you get to where you come from? So that is the beauty of the richness of our region when it comes to where we all live and where we all come from. We need to work together to address conflict, instability, governance failure, poverty and social discord. Kha zvinezvo kujiwa samaga au thoma ubva zvenezvo komishini ya tsedzuluso ya madlanga ikodovulela milandu ya buchinyi ra mabindu wa vundu la Northwest Bo Suleiman Karim nga murahu balelwa u tevhedza ndaela ye baba vhonewa yone ye yavha i tshi ḓo sia vha tshi tendelwa u sa ḓivhonadza phanḓa dzulo la komishini iyo namusi. Ndaela iyo yo vha ya uri Bo Karim vha tea u ṱoliwa nga dokotela o ḓiimisaho nga eṱhe. Fhedzi komishini iyi i khou amba uri ai tsha ḓo kombetshedza Bo Karim uri vha ḓivhonadze hune vhari vha khou litsha mafhungo avho zwanḓani zwa mapholisa khathihi na vhulamukanyi. Let me outright say the Commission is going to set the criminal process in motion. The Commission will direct the relevant functionary, and as you anticipated it, Mr. Premhid, that functionary will be Dr. Vuguza sitting across there, who is the Commission Secretary, and for her to lay a criminal charge, not to make a recommendation. I just knew after this meeting that there would be more illegalities. Why would they want to look for links with General Masiamola's daughter or investigate General Masiamola insofar as Mr. Matlala is concerned, when there was absolutely nothing pointing to any link with General Masiamola? It was clear, at least to me, that General Masiamola was a target and the rules would be broken to catch him by any means necessary.
In conclusion, let me say that I had to strike a balance between the good IDAC and the bad IDAC, as General Mkhwanazi had called it. There are very good people that work at IDAC and who do amazing work in the pursuit of justice. I hope that we will not be painted, we will all not be painted with the same tainted brush. Khumbelo ya baili ya chanda cha muhulwane wa mapolisa ba khoro ya dorobo ya Ekurhuleni kana EMPD oimiswa u shuma bo Julius Mkhwanazi khathihi na bangwe bakolelwa ngabo batano yo fhiriselwa phanḓa u ya kha vhege i ḓaho nga Ḽavhuvhili khothe ya madzhisiṱiraṱa ya Brakpan. Tsengo iyi ndi ya milandu ine ya kwama u dzhiiwa nga khani khathihi na u vhulawa ha ramabindu vho Emmanuel Mbense nga ṅwedzi wa Lambamai ṅwaha wa 2022. Children and to generate money for legal services for my trial. At merits, I vehemently deny the allegations against me and intend to plead not guilty to the charges preferred against me. I was furnished with a copy of the case docket to prepare for my disciplinary hearing. Having perused the statements contained in the case docket, I submit that the state's case against me is weak. The only evidence that implicates me in these offences is the hearsay evidence of the late witness van der Merwe. The latter's evidence is of a contradicting nature and will be severely challenged during the trial. I was summoned to the scene on the night of the incident and was involved in the search of the outside rooms of the premises. When I left the scene, nobody was injured that I know of. I deny that I assaulted anyone or was involved in any robbery. Tsengo ya murangaphanḓa wa ḽihoro ḽa National Coloured Congress Vho Fadil Adams yo fhiriselwa phanḓa u ya kha ḓuvha ḽa 19 ḽa ṅwedzi u ḓaho wa Khubvumedzi khothe ya dzingu ya Pinetown. Vho Adams vha khou hweswa milandu mivhili ya vhufhura khathihi na miṅwe milandu mivhili ya u nyadza mashumele a mulayo. Izwi ndi malugana na zwine hapfi vho lingedza u dzhenelela kha tsedzuluso dza khethekanyo yo khetheaho ya mapholisa ya u lwa na mabulayo a polotiki kana PKTT. Vho Fadil Adams vho ḓivhonadza khothe ṋamusi vha tshi khou tikedzwa nga muṱa wavho na miraḓo ya ḽihoro ḽa National Coloured Congress. Izwi ndi nga murahu ha musi vhe nnḓa nga beili nga murahu ha u fariwa havho nga ṅwedzi wa Shundunthule. Marangaphanḓa vha khou pomoka uri vho dzhenelela kha mushumo wa tshigwada tsho khetheaho tsha u ṱoḓisisa mabulayo a zwa polotiki. Izwi ndi nga murahu ha musi vho ya vha dzhia zwitatamennde zwa vhahumbulelwa vhavhili vhe vha vho valelwa dzhele ya Westville. Muṅwe wa vhenevho ndi vho Sibusiso Ncengwe vhane vha vha muhumbulelwa kha bulayo ḽa muṅweleli dzhenerala wa ligi ya vhaswa ya ḽihoro ḽa ANC vho Sindiso Magaca. Ngeno muṅwe wavho hu muofisiri wa mapholisa wa kale Sejeni vho Bongani Dlamini. Why arrest? Why not ask me for a warning statement? They moved to arrest, but you'll see the pretenses of the arrest once we get to Madlanga. We're not going to discuss this here. There's a commission that was formed to investigate this. Vho Adams vho ḓivhonadza khothe lwa tshifhinganyana. Vhoramilayo vha muvhuso vha ri vho no khunyeledza ṱhoḓisiso dzavho. That is correct. The prosecutor did put it on record this morning in court that the investigations have now been finalized. It was further made note to the court that the matter will now be transferred to the regional court. So on the 11th of September 2026, the accused will make his first appearance in the Pinetown Regional Court. Nnḓa ha khothe Vho Adams vho sasaladza phalamennde kha zwine vha ri yo thudzela kule vhuṱanzi havho he vha ṋetshedza kha khomishini ya Madlanga. Parliament is lying. I've got the evidence on my phone. I've sent the evidence to ENCA's editors yesterday. The paper trail is there. Vho Adams vha khou lavhelelwa u ḓivhonadza hafu khothe ya dzingu ya Pinewood ṅwedzi u ḓaho. Mathina vha songo vha ṱutshela kule ri a vhuya hu si kale ri tshi bvela phanḓa. Ri khou dovha hafhu vha ṱanganedza fhano kha SABC 2, SABC Plus na kha Ḽihaye kha ri bvele phanḓa.
vha ḽihoro ḽa African Christian Democratic Party kana ACDP vha khou lavhelelwa u ḓivhadza zwipikwa zwavho zwa dzikhetho khathihi na vhonkhetheni vhavho kha maimo a vhone ḓorobo mimasipalani yo fhambananaho matshelo. Mushumo uyu u ḓo farelwa Binoni. Ḽihoro ḽa ACDP ḽe ḽa tumbulwa nga ṅwaha wa gidida ṱahe fuṱaheraru ḽo ḓitika nga vhurereli ha Tshikriste he mbekanyamaitele dzavho dza ḓitika nga maitele a Bivhili. Tshifhingani tsha khetho dzo fhelaho dza mivhuso yapo miṅwaha miṱanu yo fhelaho, murangaphanḓa wa ḽihoro iḽo vhafunzi vho Kenneth Mishwe vho ombedzela uri phindulo ya mimasipala i sa khou shumaho zwavhuḓi ndi mavhusele o kunaho nahone a re na vhuḓifari havhuḓi nga ngomu. Ḽihoro ḽa ACDP ḽi khou edza maṅwe mahoro a polotiki o no ḓivhadzaho zwipikwa zwao zwa khetho dza mivhuso yapo khathihi na vhonkhetheni vhavho u itela khetho dza mivhuso yapo dza ḽa ina ḽa ṅwedzi wa Lara. Komishini ya dzikhetho Zambia yo imisa zwa u vhaliwa dzivoutu khathihi na nḓivhadzo ya mvelelo dza khetho. Izwi zwi khou vha hone nga murahu ha mivhigo ya dzikhakhathi dzine dza khou livhiswa kha vhaofisiri vha dzikhetho kha zwiṅwe zwiṱiriki. U imiswa uhu hu khou vha hone nga murahu ha khetho dza vhupresidennde khathihi na dza phalamennde na mivhuso yapo mulovha. Vhaofisiri vha khetho vha ri maṅwe mabogisi o no hwalwa mabambiri a u khethela o tshiwa hune vha ri u imiswa ha mushumo wavho zwi ḓo dovha zwa ṱolwa nga murahu ha iri dza 24. Ho vha ho lavhelelwa uri mvelelo dzo fhelelaho dza khetho idzo dzi nga ḓivhadziwa nga musumbuluwo. Musi ri khou bvela phanḓa vhazhendedzi ḽa masheleni na mveledziso ya mabindu maṱuku vha khou shumisana na vhoramabindu na vhorabulasi vha khamphani ya ZZ2 khathihi na vha tshikwama tsha Maguvha Mafhungo Trust vunḓuni ḽa Limpopo kha thandela ya randa dza dzimiliyoni ya bulasi ya Mafhungo. Thandela iyi i khou lambedziwa nga vha tshikimu tsha Khula Credit Guarantee Scheme khathihi na muhasho wa mveledziso ya mabindu maṱuku. U engedziwa thandela iyi ya bulasi ya Mafhungo zwi ḓo vhuyedza vhadzulapo vha Maguvha vho no fhira maḓana a rathi nnḓa ha Tzaneen. Aya ndi mavu o nonaho vhukuma ane o na vha na thavha dza Maguvha School of nnḓanyana ha Tzaneen ane mavu aya o vha a bulasi ya tie he mavu ayo a itwa mbilo nga tshitshavha tsha Maguvha. Hone mavu aya a khou shandukiswa u vha bulasi ya Mafhungo ya hekithara dza 40 kha tshipiḓa tsha u thoma tsha ndimo. Vhorabulasi vhane vha kha ḓi tou ḓubunya vhuponi ha Maguvha vho wana thikhedzo ya masheleni a randa dza miliyoni dza malo. Vhazhendedzi ḽa masheleni na mveledziso ya mabindu maṱuku kha ḽino ndi vhone vho tshimbidzaho thikhedzo iyi. Vhorabulasi vho ṋewa zwishumiswa zwa thekhinolodzhi ya tshizwino u itela uri vha vhe na khaṋo ya vhuḓi. The land that we're in right now is actually phase 2, where we're going to do 90 hectares. We're going to start with 40 hectares and then there's going to be an expansion of the remainder. The reason for this one is because it's closer to the river, so the pump station is going to be closer by where we are from the dam that we saw that side. Ndambedzo iyi yo dzudzanywa nga vha sekithara ya private, SABC na vha ZZ2. Muhumbulo muhulwane ndi u bveledzisa vhupo ha Maguvha nga kha vhulimi ha Mafhungo. The Pico is one of those areas. It's an iconic tea estate. It was transferred in 2022 to Maguvha. We started our first commercial project in 2018 already, co-funded by ZZ2 and FNB Bank, and through the securities of Kula. Thandela iyi i khou lavhelela u vhuyedza vhathu vha paḓaho maḓana a rathi vhuponi uhu. The 10 hectares have already absorbed 5 individuals from the beneficiaries from the Maguvha people. They are permanently employed there. With the establishment of the second phase, we hopefully believe that we'll employ 25 up to 50 children of the beneficiaries. Kha tshipiḓa tsha vhuvhili tsha ndimo, thandela iyi i khou lavhelelwa u ḓura masheleni ane a nga swika kha randa dza miliyoni dza 15.
agriculture in particular, but broadly also SMMEs. So we invest quite heavily in it, and we do so by looking at holistic models that support the particular enterprise. So we try and move away from just traditional lending where we just put in money, but look at other support mechanisms to ensure that that enterprise becomes sustainable. Ndimo ya mafukada ikolewe thoma miṅwedzini ḓaho. Zwa zwino ri batsira mafhungo a zwa ikonomi hune randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rand 17 cents, pondo ndi 21 rand 91 cents, euro ndi 18 rand 74 cents, pula yone ndi 1 rand 13 cents. Mikovhe fhala JSE ifhasi. Kha zwibveledzwa musuku ndi $4,379, platinum ndi $1,741, oil songo kunakiswaho ndi $87.78 nga fagi. Lono dikovera kwatani zonezo zori kwa mchwashi mari kwa nanoya kala machiro kwa mchwa makore ukubona la kasu dezori ndi zobvadwa na spito za debula honia kezi lambu raziko pera kuziwana kasu dezori zobori ndi zobvadwa honia mchwa makora songo hotel kudoparo wana kasu dezori ndi zwa chipembe katina spito zori ndi zwa kukobera chakala machiro kudoparo mchwa makora songo hotel kula kudoparo wana kasu dezori ndi zwa kapa kukobera ha mchwa makora songo hotel kula kudoparo wana kasu dezori ndi zwa debula katina spito zobori ndi zobvadwa pizza zori ndi vera panda ramadera samroshna piso chokarwa degrees Celsius malota Afrika shomber kutoma gavunza shina bora ndila khautinga koneri kora mchono word of work or machine pizza lichitaba hapo wala pala Pretoria zoska 22 zantesa na 19 Johannesburg katina 20 ponia bora ndia Broncos Spirit chipara panda chakavundila bora vundula yani vundula lipopo nani para kora mchono word of work or machine pizza hapo wala lichitaba ni pala pulkwani unaweza dogonja zoska 19 zantesa kidor kuna zikira 23 pala msina katina 21 ponia bora ndia tsani ne chipara panda chakavundila bora vundula Mpumalanga nani para kora mchono word of work or machine pizza hapo wala lichitaba pala skukuza unaweza ntesa zoska 22 zagwenza 18 pala mashishin zasuka 20 pala Mobela unaweza ntesa daduska pala 19 Mkondor shepera panda chaka vundela bandi vundula kwa Zulu Natal nane para kwa mchoburu dovo gorotula mashino pezia apora chitaba pala Vryheid zasuka 21 zantesa zasuka 23 zantesa pala Ulundi katina 24 upone bori India Richards Bay shepera panda chaka vundela bandi vundula Eastern Cape nane para kwa mchoburu dovo gorotula mashino pezia apora chitaba pala Malitswai zagonya zasuka 18 zagonya zasuka 25 pala Mtata kati na 24 upone bori ndia makanda chipera panda chaka vundela bandi vundula Western Cape nane pa kwa mchono boro dovo gorotula mashino pezia ha fisa lichitaba pala Fredendal zagonya zasuka 30 adu hapo pisa pala Klein Williams zasuka 30 kati na 19 zantesa pala Durban bori ndia Cape Town matraka vundela bandi la Northern Cape nane par kwa revel mcholbur do vokortwa machine pezia apisa pala Uppington lichitaba zasuka 27 zagonya zasuka 23 pala Kuruman kati na 27 uponya bori ndiha Springbok mataka vundile bori ndila Free State nane pa rukala mcholbur do vokortwa pezia apora lichitaba pala Bothaville zagonya zasuka 20 zantesa zaru hapo zasuka 20 zantesa pala Kronstadt kati na 17 uponya bori ndiha Frankfurt matazo zino ributwetsa mavundila shino bori ndivundula Northwest rakondi mchona bori do vokortwa machine pezia zasuka 20 zantesa autos zar 20 katina 23 pala Maiken katina 23 ponia bore ndia Freiburg matako ronga zo vakatara mucho zora fazo marikona anotire udapsi kwa wodi nda